paranno ke sita mo boleh ki lan pak nandungan jona kadana puang matua upama tanna pena kulendu i channel YouTube ya kabe bahasa Toraja ya tu kadana puang matua la ta bahasa lan atu ya te dia la lamai Pak Budian sang 25 Pak Budian sang 25 apa dulu la ta bahasa tu kadana puang matua mai komita masambayang mamalikan ni opuang la urangi kadami to madosa kan opuang pagari kan hidup salah budangki pure sumanga ke ibengkan atu la urangi itu dia kadami mak kada ko mila ko kami opuang pena masalo pamasyang mila ko kami uledui puang ki puang Yesu ki masambayang la ko ambe kinau surga amin opuang mindaratu makdin lamen tiruran lan banuami dia mau tutololang situang pena masalokna sia umpo gau kamalamburan sia umpo kada tonganna tu lanna pena anna na dipakondi na kuah tokina dia olona puang matua tokina dia olona puang matua siulu solanasang tu pada tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus Ronald ia mau misa muane tu umpana tak amisa perusahaan asuransi ya tonna 30 tahun na umpana tak i batu ungkarang itu pengkarangan iya to mandu memempayan kalau boranna sia membuat melo mo tu perusahaan iya to lendu na poraina tona solan mengkarang tu Ronald apa tay anama tantu penaan na tona tiromi Ronald sia natandai mi Ronald to kumua budak dadilan perusahaan tu bak tu pira-pira karatasan tu tang situru katonganan sia kamaloluan ya moto ana unala karatasan lampena anna la randuk pemaloloin sia pemeloin tu lolangan na usaha ya to atau bak tu asuransi atau sia pengkarangan ya to lan perusahaan susinna la untarimai temai saro tangtongan ondong pi anna mengkasala la ko temai tomangka na kalau koi bak tu na pakena moi anna kapak den bak tu pira-pira proyek bak tu usaha senga apa matan nang bang tu penaan na Ronald sulu kaborok lan puang Yesus Kristus to mak pudi lamai pak basanta atu totemo umpak pakilalan ni to kumua ya tu tanda membua melo dio mai olona puang matua tangia kumua diona pak poren lino ba tu pak barang-barangan sangadina diona lolangan katuan tu na olai tahun na situang penama bulololong sia tua ungkamali sia umpak kaboro padana tolino napa pakilalan to mak pudi tula tua malambo sia tang sayuan sia tang undaka saro ulendo itanga sia gau kelok ya nasang moto tu kamengkaulan lako puang matua siulu sola nasang tu pada tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus lan lino atau tetemo ya tutolino sia kita duka susi to kumua tae mo tapo pak bias tae mo to tapo biasa batu si wadikanna susi to kumua tapo pak biasa mo tu labi unti romadao sia unangga kan no kuran lino kamanarangan lino sia kasugiran lino lamen dadi tanda manasana to kumua sukses ki batu membuat melok batu berhasil tu si bisa tahu apa ulen dui pak basanta to temonti dinane umpakilala ki kumua ya tu ian na to tayan na masailako apa ia tu diona akan mempenaan na sia matontongan ia mo tu diona katuan katonganan beranna na porai puang tu tua malolo sia tang sayuan dio olona sia di olona padana pertolino amin ka aku resumanga itu padana puang
Mangka kirangi sa kinanong tu kadami po matua. Yake kami dito mipilay siya to pila bakmukan. Pamatoto mukan sa pakinakan ni. Tuo malambo. Tuo tangkilok di ulo malabi ni sa lako padang kita robalino. Sanga din na naponoy kan pak kaboro. Susi kami tontong umpa kaboro kan tanglelok nanti katuan niya. Lansangan na puang kipong Yesus di masambayan. Amin. Rampoin dito tukaran na po matua tarangilan at tutotemo. Tontong gipalaku kumuta subscribe itu karan na po matua siya tapak bagian ni. Buang matua tontong umpasake ki solanasang purre sumang.